Shalom. Ya horas mahubata Bapak Inang nama poso kita ganupan sisa dahapor sayaan hubani Tuhan nebata. Selamat datang kembali hubata bani sedarion ibadah kebaktian Minggu 20 Agustus 2023 ama kebaktian napa 2 lihon berbahasa Semalungun tene. Jadi mingguon aima napa 10 sadahon Trinitatis. Topik ni minggu ata aima ihamalas-kon bangsa-bangsa do halayakon ni bata. Jadi minggu tasadiron aima minggu sahabat khusus. Minggu sahabat khususon aima perhatian di kuria hubani nama balu, nama tua, na tading maetek pakon difabel. Jadi tata ibadah khusus do hita Bapak Inang asai digutuk kita holi songon layar na rumah tampil ilobe tene. Jadi riap mahita ase ijaga hita kakumian ibadah ta penorang iberihanami hubata untuk persiapan saat teduh. Amin. Marodor mahita na porsaya mamuji pasangapon Tuhan tain. Marhita naman doding hita humbani haleluya nomor 412 bait sada pakon ni 2 aseriap mahita jongjong. Ibagas goran nine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apatoni na pasing, sitopa langit pakon tanoh on. Amen. Jadi nini mah hubakku, sukup do idop niur hubam, ai ibagas hagalekon do gabe gok hagugohon. Asediaran mahu puji diriku halani hagalekon, asesogop baku hagugohon ni Kristus. Halaniai sonang do uhuru ibagas hagalekon, hahirion, hasusahon, parburuon, apa hasosakan halani Kristus. Esanggah galek ahu ijaido ahu margogo. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata sitolusada, nebata Bapa, Tuhan Yesus Kristus apa tondoi na pasing. Terima kasih ma bamu halani itopa, ipaluah jana ipa pasing hamdo hanami marite idop niuhur pakon holong niatemu nabagal in. Ipa tetap hamdo hajongjongan ni ganup jolma na itano on, laho patakaskon hamulionmu. Ham o Tuhan, hamdo simada guluh nami, jana harga tumangdo bamu halak nama doyuk, jana isarion hamdo halak nagalek. Ipataridohkon hamdo holong namar dapot-dapot hubani nama balu, nama tua, na tading maetek pakon difabel.
patotap hamma holong namar dapot intong tong huben nami. Asil ambin sir jana sari hanami hubani haganup halak. Ibagas Kristus Yesus ondos hubamuma kebaktian namion. Amin. Puji hitama Jehovah naibata sitopahita. Marhite naman doding hita humbani haleluya. Nomor sada bait sada pakonni bait onom. Tama gatih niti tanah sapuluin ayman atar surat bani Kolose tolu ayat 12 das subani 14. Aipe nasiam nadop pinilih ni nebata nama pasing anjahana hina holongan. Pakai nasiamma biak paridop nihuran habasaron toruh niuhur halam lamon apa lumbang niuhur. Marsian juan anja marsisa pandosa. Anggo marpakurangi uhurni nasada dopak asomani songon adop isasap Kristus dosa nasiam. Sonaima homa nasiam marsisa sapan. I atas ni ganupan ai dalam kon nasiam ma holong ai indo rahut ni sagala hadiaro. Riap ma hita mangindo. Kamu Tuhan ai bata pargo biha malu makor jahon hatamuai. Amin. Holong ni Jesus do manggom-gom napatotap kon hasadaonta mandoring mita humbani dodingta haleluya nomor 457 bait sada pokonni bait paduahon sanggah mendoding bait paduahon aseriap mahita jongjong. Jadi Tuhan, Patari
Satonggo mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata, ya ton hamdo huban nami songon natar surat bani Jakobus sada ayat 27. Ondo parugamau na borsih anjana sodong si hataon bani uhur ni nai bata bapain. Aima manorih na tading maetek, apa nama balu ibagas hamar sikonni. Anjaha menjagai diri ulang butak marhite dunia on. Nuan mengaku doa hanami, lapi idalan kon hanami hatamuin marhitena hurang sir-sir hanami memberi pelayanan terbaik hubani na tading maetek pakon hubani nama balu. Ham Tuhan, roh doa nami marasoman toruh ni uhur mansopotkon dosa nami hubamu. Simon Rogopa, Idingat hanami doho mahatamu bani pesalmen 22 ayat 15. Marbuah dosi dia agedop matua, tong-tong tabun anjah maratah. HP anggo idingati hanami pangabak pakon hakuron nami dopak nama tua pakon na lanjut usia. Hotop ope hanami manlupahon podah pakon bueni in buah nama diar na boi ibain si dia nagabi pasu-pasu apa nama korhon hubani bue halak. Ale Tuhan nai bata, gok dosa doha nami ilobe-lobemu, palua hamma hanami. Sonai dohoma hubani hatamu napagol paon hanami, ase totap mamardiati hasoman nami na difabel songon hatamu bani Johannes siah ayat 3. Ibalo si Yesus ma, sedo halani dosani atap halani dosani na motorasni, tapi ase ipatalar bani horjani nebata. HP anggo isadari hanami, gati ope ibain hanami hasoman na di Fabel pitah na porlu si dopan tumang. Lape ibain hanami pelayanan terbaik, ase tongon lambin talar kuasamu apa horjamu mahrite si dia. Halaniai, roh doa hanami hulebemu, maidop mauhurmu, pabayu hamma hanami. Sonari, ibu ban hanami do haganup dosa nami na buein hulebemu. Irik makakuhon, nasir-sir do hanami pabayu onmu, ase boy hanami mandalankon hatamu. Janah bere hamma tonduimu, lahoma mobai hanami bani goluh nami. Ham Tuhan, hidup mauhurmu ben nami. Amen. Tangar anjaya porsahita mahatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapani dosata. Ai mosor pe sagala dolok, anjaha dugur sagala butu-butu, tapi idop ni hurhu seng anje mosor humbam. Anja padan pardamian na rohu baku, seng anjay morot nini Jahoba nama ridop ni hurbam. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganup dosata, halaniai,
patarida kon hitama tanda-tanda patgoluhan na bayu. Asangapon ma banina bata ibabo. Amin. Haganup na bujur uhur mangihut kon Jesusin sangga holong tong Tuhan ta mandoding may tahumbani doding ta haleluya nomor 108 bait sada waluh pakon ni 10 sada. Ita haganupan kuriani Tuhan, marite minggu sahabat khusus GKPS, ipagolpa dohita ase kuriain pakon haganup warga jemaat, aima namar huan anja hasadaonta, aima hasadaon na inklusi. Laniai, lamin pabagasita ma pangursianta, marite hatan ini bata, pasal kuria na inklusi, nartar surat bani, Sada Korin 10:2 ayat 4 das subani ayat 10 sada pakon 10 bagi do si bere-bere patondion pakon sada do tondui. Bagai do horja pangidangion tapi sada do Tuhan. Bagi do hagogohon tapi sada do nebata nama korhon haganupan ai ibagas haganup. Bani ganup do ibere patalar ni tondiin ahen hadiaran ni ganup. Banina sada ibere marite tondiin hata pentaran, banina sada nari hata habotohon romban hubani tondui na sasadain. Bani nalegan si bere-bere pamanukon marite tondui nasadain. Banina legan hagogohon mambayan halongangan, banina legan panjahayon. Tapi haganupan ai horjan tondina sadain, paligan legan ibagion bani ganup romban bani rosuh ni uhurni. Asih hubani haganup do adong si bere-bere partonduyon, hubani na tading maetek, hubani nama balu, lansia, nadifabel, sonai homa hubata haganupan. Langadong in marsibagalan barang marsietekan, halani ibagion romban hubani rosuh ni hurni nebata. Asiriap mahita makargahon apa mansarihon in hubani haganup halak. Ase marhitehon ni in lambin talar kuasa pakon harosuh ni Tuhan
marhite hita haganupan. Amin. Bujur do Tuhan hubani anak haholongan ni, doding ta aima doding nomor judul bujur do Tuhan in. Dodingon kita 2 hali, sanggah napa 2 hon holi aseriap mahita jongjong. Di pargoluhanon Tuhan do namang gobai hira lang tarsuhati ganup holong ni ikihang lungunan ia do namang apohihang ikihang tartos mang di pargoluhanon Tuhan do namang gobai hita lang tarsuhati ganup holong ni ikihang lungunan ia do namang apohihang ikihang tartos Saksion hitama hapor saya ontain songona sinaksion ni haganup halak rapor saya bani sap tanoon. Au por saya bani nebatau bapa parguguhna sotarimbang namano palangit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus anak ni nebatana sasadain Indo Tuhanta natidumoni si Maria sanggalape haliaban. Mahiti toni na pasing namanaro na paningit bani panoran Spiritus Latus ipat silangkon mate jaitanon turun hulu toru mula manggul humanina mate bani yari paturukon naik ke surga anjanusia menebata bapa pargoh na sotalimbang ini unjay mula magira lau mengumi halak na manggulu pakon na dop mate au persaya bani toni na pasing bani kuria parsa na pasing ini parsa orang ni sagala na pasing in bani asasa pani dosa bani parponi akula pakon bani haguluan na sadokah ni dokah ni amin. Sonare masuk may tahu bani acara khusus na perlobe manangar tonah ni pimpinan sinode na paduahon aksi kasih dalam rangka Minggu Sahabat Khusus, na patuluhan holi persembahan pujian humbani lansia, na paupat kon ting-ting pakon ni tonggo. Biar nami panorang.
Horas. Salam minggu sahabat khusus ma hubani nasyam haganupan. Maronjolan hubani hatani Tuhan ibagas Lukas 14 ayat 10 das subani 14 nama katahon. Tapi anggo mambahan pesta-pesta ham di lohamba nama sumbu, nama sining, nama repat, nama pitung. Gabe martuah maham, ay seng tarbalo sedia ay bamu. Tapi marbalos do ay bamu bani parpon ni halak parpitor. Ipada sanami ma tonah bani minggu sahabat khusus GKPS tahun 2023 on. Minggu sahabat khusus pagol pahon hubat tak ase marhite kuria pakon haganuk warga GKPS mambahin gereja gabe hasadaun ta aima hasadaun na inklusif aima hasadaun atap komunitas napa terdakon tanggung jawab kemanusiaan pakon pembebasan songon na ibahin Kristus pagor di kuria pakon gereja ipangindodo ase berjuang pakon mambahin pelayanan na terbaik hubani na tading maetek nama balu na lansia pakon hubani penyandang disabilitas alam yai hapor lohon hitama ase ipadao haganup nama bain stigma pakon diskriminasi hubani haganup halak bani goluta pakon bani pangidangion ikuria bahin hitama kuriatta gabe ianan nasonang pakon marbagal ibagas hapor sayang bani haganup na tadi metek nama balu lansia pakon penyandang disabilitas hapor lohon hitama ase kuriatta aima gabe kuriana inklusif marhite minggu sahabat khusus on patarirakon hitama homa pangidangion nataratur pakon berdampak hubani hasomanta namar sitaronon natading maetek nama balu lansia pakon penyandang disabilitas pasir hitama fasilitas naramah bani hasomanta na berkebutuhan khusus misalnya dalan bani kursi roda na boy ipake hasomanta namar kursi roda anja lampitah pambahan aksi kasih tapi ia turun hitama pangidangion namar pardomuan hubani haperluan ni sidean bain hitama pangidangion na jenges marhite naryap kita bekerja sama pakon RBM GKPS hubani penyandang disabilitas pakon hubani BKM GKPS hubani na tadi maetek pakon pelayanan sosial ni pemerintah atau lembaga diakonian naligan na mangidangi nama balu na lansia pakon nama sombu songon hatani Tuhan bani Lukas 14 ayat 10 da subani 24 ayat gabe martuah matongon hita pakon kuriain marhite pangidangion in sahabat khusus nadong huban haganup hasoman nami sahabat khusus nadong i kuriaon iparas nami ma salam hubani nasyam tetap manasyam margogoh ibagas kuasa na humbani Tuhan pake nasyama haganup si bere-bere partonduyon na humbani Tuhan halani tetap do iharusukon Tuhan haganup pambahen nama dear pakon pangidangion rosi holong naboy homa ipataridakon hita hubani hasoman haganup parutolong sitaronon panggon tonggon nasyam pos ipa sirsen nai batado dalan ase haganupin boy parokon pamujion pangkon malas nyuhur hubatan ya tahun hatan ini batado bani Filipi 4 ayat 10 haganup do tar horjahon au mar hitehon iya namar gogohi au ase tetap mahita mar pangajaman hubani kuasa pakon gogoh na humbani naibata ibagas balas nyuhur semangat jubileum 120 tahun dohita bani tahunon
halani ai pataredakon hita memalas diurin marhitena dihut homa hasomanta sahabat khusus mames tahun J120 in halani ipasirsir hita do pangidangion pakon malas diurin asubani sidia Nini Tuhan Yesus bani Yohanes 15 ayat 10 dan subani 14 sengdong holong si bagalan anggo iberes ada halak hosahni makop-kop hasumani wan kumahanima anggo ihorjon hanima nah putih tahkon in banima asing gabe sahabat ni Kristus mahita tongon Horas Ya, salam obat taganupan. Mahala suhur teneh, perlu atau kita terima kasih ubani Tuhan nebata Bapa. Halani ibere do hubata panorang nama dear, sonahoma kesehatan nama dear. Bohi tariap tupu beribadah ibani panorang ni siang ni arion. Dom manakan itangar kita tonah ni pimpinan sinodeta. Ibani sadarion, ibando khusus minggu sahabat khusus. Ubani haganupan anggota jemaat atau sage KPS. Jadi halanyai ibarat tapi haganupan terlebih jemaat sage KPS Cililitan, ibarat kita dua acara utik khusus. Terlebih huben nasiam orang tua nami dadup lansia, sonai homa Naomi pakon dalahina babalu. Ate sonaha pe holi kumbani hita halani hambata huhita dai, ase malas mahur nasiam manjoloh nai andohar. Ibani panorang naroh holi, boi makin ni patri kita, nahai harus kon Tuhan saling mengasihi, saling memperdiati kita. Jadi di lohanai mana siam yang mewakili pengurus lansia Hulebion, pakon pengurus Inang Naomi. Jadi anggo khusus Bapak nama balu, lain lang adong tupuan nih. Jadi ubana siam hasoman nami, hasoman nama balu dalahi, ibani ibadah tahun anggo dong nusun siam Roman siam Hulebion. Lang paling mewakili pigahal na siyam na hadir bani panorangon Roman siya Pulobion ase atep na hape holi nan doson unjama tahu na siyam malas mahur na siyam ya perlu na siyam orang tua na lansia mewakili atau pengurusnya Roman siya Pulobi sonai homa pengurus Inang Naomi pakon na siya masaman namin na babalu tene anggo adong ibani ibadah ta ibani sadarion ase Hulebion manasiam. Jadi domai pardiati hanami anggo hasomatan di Pabel pakon tering metek ijamat tahun lape dong dapot nami. Tapi untuk hari-hari akan datang ate padong iboto nasiam. Patuga nasiap ben nami ase boy homa saling mapardiati tatene. Jadi onma holi na sonaha pe holi parbagal ni parete ni endos kono kubenasiam terlebih kubenasiam orang tua nami tene lansia nomi lain dorong tutuk penasiam ate ma manuhor roti satopi pe holi pakon teh manis sanggarong partu penasiam hamalas penasiam maai sonai homai nang nomi ate na boy nasiap poli dorong partu penasiam minum teh nasiam pakon makan roti ketawa satu be ay mo lebih hamalaskon jadi kubenasiam pe hasoman nami nababalu nama perhatian nami lakolan nasiam. Jadi kita haganupan saja mata sekepahun saling memperdiati do kita atau adong kekurangan saling menopang dan menolong. Naima asedas huma surah-surah ni Tuhan ibat haganupan saling masyaholongan mahita patadakon ibani pargul hatta. Jadi ase yondoskon holi dop yondos kubanasiam ulang toro hundul. Jadi nasiam holi hasuman nami lansia pakon Naomi jong-jong tempat ase holi dop yondoskon ase ben pandita tatong kota tene. Ya yondosko kira mak.
Ya, jadi ase bane siam orang tua nami lansia, sonai homa inang Naomi, ase jong-jong mai tempat, ase bain paditata tonggo khusus. Pasonang kita mah ibagas tonggo hita. Nai bata Bapa nami nai surga, ajari ham hanami tongon Tuhan, ase tetap terima kasih bani haganupan. Nama saya tonga-tonga ni perdalanan di guluh nami. Mergati suluk du tongon Bapa, malas nyuhur, sonai age nama saya tonga-tonga ni perguluhan nami. Bani panorangon kuriamu, rap doha nami marunduk niuhur, mamboban na hinaholongan ni uhur namion, kuriamu anak kesayanganmu, tarluwih maay hubani ganup, nadup mabalu tonga-tonga ni kuriamu Bapa Rosi Inang, sonaya age hubani nadup lanjut usia, age tarlubi hubanina tading maetek, Rosi hubanina berkebutuhan khusus. Ase talardo haganupan in Bapa kuasa na humbamu. Bani panorangon mangelek hanami Tuhan, parmudu-mudu hamma guluh ni si dia. Sangga ibagas nalungunan si dia Bapa. Pake ham homa haganup kuriamu, nagabi sahabat, hasoman, paganjangkon tanganmu na laho mambere apo-apo. Asimar gugu kumasi dia Bapa, ibagas kesendirian mereka. Nadup itadikon Bapa, atap itadikon inang, bahkan itadikon orang tua. Bapa, tukdo tetap gogoh tanganmu na laho mamasu-masu, manjolom hanami ganup. Hanali Bapa pasu-pasuham haganupan. Keluarga namion Bapa, na mabalu na matuan na taling metek rosi na di Bapel, nalaho mandupakon ganup na masawa ni panorangon. Agi bagas hatuahon ni si dia petongon Tuhan, biarlah tetap si dia marbuah agi ibagas hatuahon, tetap marboras si dia Bapa, pataridakon buah ni hapor sayaon, dop ni gabi ambilan huban nami ganup na mangidah, na tetap margogodo na hinaholongan ni uhur namion. Agi binasuman namin na berkebutuhan khusus pehoma, pasu-pasuham horja tangan di sini ya. Birham homa hapentaran huban nami untuk mengikut sertakan mereka. Ibagas napasangapkon, bahkan melihat apa yang menjadi kelebihan mereka. Nalaho saling menyempurnahon ni tonga-tonga ni kuriamu, bani haganupan hahurangan nami. Ibagas sahurangan dujupah nami halayakonmu. Halinay Bapa, ondos su tanganmu mahaganupan na hinoholonganmu bani panorangon. Gerosi kuriamu, nalangtar sobut ka nami Bapa, tapadong human na tonjan uhur si pikiran ni si dia bani panorangon. Sekalipun kami memiliki ayah dan ibu, rado homa Bapa lang hapkon si dia. Agi pedong parinangon rosi paramangon, rado homa Bapa lang buy idayon si dia sebagaimana layaknya memiliki pasangan hidup. Bahat na masya tonga-tonga ni gulo namyon. Halanay Bapa, tetap doha nami marondos, hadir ham mamake hanami ganup, nagabiasoman sahabat, nalahu maperguguhi, menguatkan mereka. Tarpuji maham Bapa na surga, ibagas Yesus Kristus, martonggo jana martarima kasih hanami hubam. Amin.
Salam Mahagano Bata Ganupan Bapa Inang Sonai Homage Nama Poso. Ya, penegasan ting-ting atau warta jemaat Bata Bani Ari Sadarion 20 Agustus 2020 tolu sebagai berikut. Naparlobe sinode jemaat Sihol adong konontado sinode jemaat ikuriat tahun Bani Ari tanggal Minggu 27 Agustus 2020 tolu atau Minggu Naroh panorang ni masuk Bani pukul 10 sada 45 wib atau siluk dopkosi selesai ibadah Minggu Bani Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu. Yanani aima ilantai 2 GKPS Cililitan tempat beribadah Bani Panorangon. Agenda naparlobe aima evaluasi program semester sada 2020 tolu. Napaduahon pemilihan calon samas pakon calon situa ikuriata pakon napatoluhon Warnasari. Bapak Inang hitahaganupan domu Bani agenda pemilihan calon samas pakon calon situaon. Ibasaon hanami ma nasongon calon samas pakon calon situa humbani setiap sektor na adong ikuriata. Naparlobe maay sektor sada calon samas naparlobe Bapa Holmes Saragi napaduahon Inang Evi Wani Purba. Untuk calon situa hun sektor sada naparlobe Inang Rasmi Dawati Saragi napaduahon Inang Kartini Damanik. Hun sektor 2 untuk calon samas naparlobe Bapa Parisman Saragi napaduahon Bapa Winardo Sinaga. Untuk calon situa hun sektor 2 naparlobe Bapa San Francisco Saragi napaduahon Inang Juniati Napitupulu napatuluhan Haposan Purba. Hun sektor tolu sebagai calon samas naparlobe Bapa Erwan Purba napaduahon Bapa Damoyanto Purba napatuluhon Bapa Marwan Purba napaupathon Inang Erna Garingging pakon napalimahon Mike Sumbayak. Hun sektor 4 na menjadi calon samas naparlobe Bapa Rudi Samson Saragi napaduahon Bapa Parmansius Munti. Hun sektor 5 sebagai calon samas naparlobe Inang Klora Matondang napaduahon Inang Sondang Purba napatoluhon Bapa Juliandi Saragi napaupathon Bapa Binsar Manalu. Untuk calon situa hun sektor 5 naparlobe Bapa Freddy Sinaga napaduahon Bapa Dr. Febrinson Purba napatoluhon Bapa Edo Saragi pakon napaupathon Sastra Purba. Hun sektor 6 sebagai calon samas naparlobe Inang Flora Santi Sitopu napaduahon Inang Hermatrilas Purba napatoluhon Inang Lince L Sagala napaupathon Inang Santiana Sipayung pakon napalimahon Inang Sri Dewi Rita Saragi. Bapak Inang hitahaganupan sonai homage nama poso domu Bani sinode jemaat onma sebagai undangan homa bata tugah-tugah aseroh kita Bani acara sinode jemaat ai. Yulaki hanami Minggu 27 Agustus 2020 tolu siluk dopkosi keluar ibadah Minggu Bani Minggu ai. Penegasan tinting na selanjutnya aima partongguan pangapuhon kuria. Adong konontado partongguan pangapuhon kuria aima untuk mengapohi naparlobe keluarga Bapak Situa Rinaldi Purba pakon Inang Nopa Boru Simarmata napaduahon keluarga Bapak Situa Lesman Purba pakon Inang Yanti Boru Simarmata pakon napatuluhon nama posota aima namargoran Putri Simarmata
Naipamasa Bani Ari Sadarion Minggu 20 Agustus 2020 tolu, ianan i ruang sekolah minggu ilantai naitoru panorang aima pukul 10 sada tolu puluwip atau siluk dopkosi selesai ibadah ta bani ibadah Sadarion. Domu hujai Bapak Inang hita haganupan ase roh mahita bani acara partongguan pangapohon kuriaon. Napatoluhon pati-patian sektor pakon majelis untuk kuria. Jadi perlobihan nami, maka tahun terima kasih hubata haganupan Bapak Inang, sonai homa age nama poso, bani terlaksanani pesta pengumpulan dana nama poso, neselanggarahon nama poso, bani minggu nadop salpu, aima untuk mengisi kas nama poso, sonai homa kas ni kuriata. Puji Tuhan, Boido dapat hita tene sanggah hari Sabtu, pelaksananya adalah sebesar 115 kurang lebih, kemudian hari Minggu ada penambahan amplop sekitar 6 juta sekian begitu ya. Janah nama poso tahun holi, ibain sedia do catatan ni holi imadingta sebagai bentuk terima kasih sonai homa age ase adong daftar bata lahu mandingat ahana dop hita janji hontene. Ya. Selanjutnya Bapak Inang ipasingat hanami homa ijon bahwa domu bani riahta bani rapat majelis sonai homa age sinode jemaat nadop salpu bahwa dalam rangka mendukung kasni kuriata yelekhon hanami dohu bata haganupan terutama sektor untuk pati-patian sektor 5 juta per sektor pakon pati-patian 100.000 per majelis tene ase boima hita cicil atau hita lunasi. Ya piga-piga sektor domadong na melunasi tene puji Tuhan. Yakin doa nami Bapak Inang semangata untuk mengisi kas kuriata pelayanan ta ijon tetap dohita bersemangat tene. Bapak Inang perlu ipatugahkan nami mungkin tene anggoita hidah bani wartata misal ni warta Sadarion mungkin boleh dilihat kita bahwa penerimaan ta selama minggu ini sekitar 46 juta sekian. Nah, tapi pengeluaran ini adalah sekitar 45 juta sekian juga. Nah, sementara 46 juta ai sebenarnya adalah masih adong dape porsi ini ai untuk pusat, adong untuk resort, nah sonai. Nah, jadi marhite honai Bapak Inang aido na mambain terkadang hita adong kasni kuriata agak kurang rapi. Tapi yakin doa nami rapi honon tariap doai Bapak Inang alani rumah ni Bapak tariap doon. Nah selanjutnya Bapak Inang untuk pokja penggalangan dana domai tegas hon bani minggu nadop salpu bahwa untuk semakin lengkap nih pokja penggalangan dana. Jadi masuk ma Bapak Situa Eben Saragi pakon Bapak Rudi Samson Saragi bani pokja penggalangan danaon sehingga susunan pokja penggalangan dana songonna tertera bani slide tene. Selanjutnya aima napau pathon untuk seksi Bapak. Pia seksi Bapak ia donghon bani hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020 tolu masuk pukul 10 siawib, ianan aima online Zoom GKPS Cililitan. Domu hubani acara PA seksi Bapon, harap do urta ase haganupan hita PA Bapa, boy manduhuti acara PA seksi Bapaon bani panorang ai. Selanjutnya untuk sosialisasi Minggu Pesta Seksi Bapa. Domu hubani rapat pengurus lengkap seksi Bapa bani Rabu 16 Agustus 2020 tolu domai pilih panitia Minggu Pesta Seksi Bapa GKP Cililitan na igoran panitia pargotong konser Seksi Bapa GKP Cililitan 2020 tolu ajana terpilih susunan kepanitiaan sebagai berikut na parlobe maai Ketua Bapak Rudi Samson Saragi. Nah, kedua Wakil Ketua Bapak Parmansius Munte, Sekretaris Bapak San Francisco Saragi, Bendahara Bapak Rahmat Purba. Janah lau pada mohon tujuan konsep pelaksanaan sonai homa rangkini teknis pelaksanaan ni
kegiatan AI, maka Bani seksi Bapa, Bani hari Minggu tanggal 20 Agustus 2020 tolu artini sadarion, adongdo sosialisasi pasal pargotong konser. Masuk mai pukul 10.15 sampai lang paladokah nini ketua seksi Bapa dasu bani pukul sekitar 11.45 tene. Jadi hubata seksi Bapa mungkin sambil holi hita adong acara pangapon ase mungkin boy berbagi hita bani acara ontene seboy haganupan mardalani bagas nadiar. Nah selanjutnya ima umbani seksi Inang, PA seksi Inang ya dongkon bani hari Rabu tanggal 23 Agustus 2020 tolu ya nani aima iruang sekolah minggu GKPS Cililitan lantai sada masuk pukul 10 pitu wib sampai selesai. Domu hujai Bapak Inang, Nasiam Inang, aseboy maroh bani PA seksi Inang ai. Nah paduahon umbani seksi Inang terkait bani rencana perdalanan sia Inang hu Yogyakarta atau hu GKPS Jogja. Sioli pamasa bani hari Kamis sampai Minggu bani tanggal 10 sia dasku bani 22 Oktober 2020 tolu. Ase hita tonggohon tene haganupan acaraon boy mardalan ibagas nadiar. Kumbani seksi nama posota untuk Cililitan Hiokap 2 akan dilaksanakan Cililitan Hiokap 2. Nah kegiatan ini aima na perlobe lomba futsal putra dan putri pakon e-sport Mobile Legend GKPS sedistrik pitu bani hari Sabtu pakon Minggu tanggal 26-27 Agustus 2020 tolu ilanjut hon use bani tanggal 2 pakon tanggal 3 September 2020 tolu. Domu jai saya tonggon hita Bapak Inang asya ganupan acara ni nama posotai kuriaton boy mardalan ibagas nadiar. Terkait pendaftaran nama poso, yulaki hanami tong hubata haganupan nasiam nama poso, ase marsio juran nasiam angguadong dape, yantarannya siam nalape terdaftar ikuriata, tapi domba sering beribadah pakon hita, ase daftar hon hita ma dirita, bani wakil sekretaris nama poso ataupun bani sekretaris jemaat ini. Selanjutnya Bapak Inang untuk partonggoan Jumat tanggal 25 Agustus 2020 tolu itegasona nami untuk sektor sada sebagai sud atau tuan rumah aima keluarga Bapak EA Silalahi ya dongkon Jalan Dharma Bakti nomor 50 sada Jakarta Timur rumah ni keluarga ai. Kemudian napa duahon sektor 2 aima suhut keluarga Bapak Hordelin Saragi, Inang Boru Sinaga, Yadonghon Ilantai 2, GKPS Cililitan. Kemudian untuk sektor tolu, Yadonghon rumah ni keluarga Opung Esther Boru Purba, nah pelaksanaan Yadonghon Sekolah Permata Kasih, Jalan Curug Raya nomor 14, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dopkosiai sektor 4, Naman Jabu Yate Suhut, aima keluarga Bapak Ramulia Simarmata, ya dongkon Jalan Persatuan A3B, Kelapa 2 Wetan. Nah selanjutnya sektor 5, rumah ni keluarga Bapak Sarmedi Sinaga, ya dongkon rumah ni keluarga Ai, Jalan Dewi Sartika, Gang Langgar nomor 40 sada. Pakon sektor Onom, sebagai sud aima keluarga Bapak Situa Jamulianar Saragi, Inang Boru Purba, Naya Donghon Jalan Bakti, nomor 30 Mayasari Cililitan, Jakarta Timur. Dumu hujai Bapak Inang, asehita haganupan, boy maman dihuti partonggoan, domu bani sektor tabei. Untuk nomor tugas, doma boy hita basa bani warta tatenenat dop terdistribusi hubat tabei. Sunaima Bapak Inang hita ganupan sebagai penegasan warta jemaat atau ting-ting bani ari sadarion, Tuhan ma nama masu-masu pergoluhan tak. Sadama hitai bagas tonggo. Tuhan bata Bapa nami na Marianan ina guriatas marulak-ulak doha nami roh kulobemu tungun Tuhan martarima kasih. Bani panramotionmu, bani pergoluhan nami.
bani pasu-pasu, namar dapat tongon Tuhan ibere hamba ni perguluhan nami. Rosi haganupan tongon Tuhan, hasehaton, haperluan nami, na cukup pohon hamba pa hari lepas hari. Jangan lebih niai tongon Tuhan, lebih martarima kasih hanami, bani karya keselamatan na ibere hamu benami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Namambain hanami tongon Tuhan marharga ibagas goluh namion. Tuhan ay bata bapa nami roh doha nami holobe-lobe mu use tongon Tuhan. Mambobanhon program ni kuriamu nasi hol doha nami mangadonghon sinode jemaat bani tanggal 27 Agustus 2020. Tuhan ay bata bapa nami ujur hama jemaat nami tongon asiboy riap hanami tongon Tuhan bani sinodein masahapon mengevaluasi haganupan program pelayanan nadop yadonghon hanami selama semester sada 2020 tolu asim marhite honai tongon Tuhan boy hanami meningkathon kualitas ni pelayanan nami bani semester 2 2020 toluan. Sonai homa tongon Tuhan bani agenda A rapat nami sinode jemaat bani panorangai sihol doha nami tongon Tuhan mengadonghon pemilihan calon sama sepakon calon situa aima sebagai parhorja i rumah mohon tongon Tuhan. Tuhan ay bata bapa nami beri hamba tongon hasehaton hubani sedia haganupan uhurna ratongon tong bapa menjadi parhorja janah bani proses pemilihan ai peholi tongon Tuhan ondos hubamuma haganupan ahan adop irencana nami tongon Tuhan aseboy terlaksana ibagas na damai bani uhur na humbani Tuhan holong na humbani Tuhan hubani na terpilih petongon Tuhan semakin diluham sedia asa semakin boy sedia memberi pakon panorang ni rosi ahan adong bani sedia tongon Tuhan untuk memajuhon pelayanan i rumah muon sunai doh matongon Tuhan ang gua dong nalang terpilih bodo tetap sedia Bapa bani bidang naligan mangidangi i rumah muon tongon Tuhan ajari ham sedia haganupan hanami haganupan tetap Bapa berjiwa besar bani haganupan ontongon Bapa boy hanami menerima ibagas damai apa yang menjadi keputusan bani sinode jemaatin Tuhan ay bata Bapa nami itunggon hanami dohomat Bapa orang tua nami na lansia inang Naomi pakon na tading mayentek na bani panorangon hanami mangadonghon minggu sahabat tetap hamtongon Bapa marpasu-pasu memberi pengharapan bani orang tua nami nadop lansia inang Naomi sumai homage ayak natading mayentek tetap berharap sedia tongon Bapa bani pengharapan na humbamu ibagas keterbatasan ni sedia argado sedia tongon Bapa ilobe-lobemu jana ajar honham matongonai Bapa bani partunduyan pakon paruhuran ni sedia sonai dohom matongon Bapa itungkon hanami do perekonomian ni anggota jemaat nami Tuhan ay bata Bapa nami ase hamba tongon nama masu-masu haganupan horja nami horja nama diar narumban hubani harusuh ni urmu sioldo uhur nami ibani pasu-pasumu ase marbuah masegala horja na horjon hanami tongon Tuhan beri ham hanami hikmat beri ham hanami parbinotuan na umbamu tongon Tuhan ase boy hanami memajuhon perekonomian ni anggota jemaatmu masing-masing tongon Tuhan sunai dohoma Bapa jemaat na marulang tahun ang guadong yan tarahanami na sedang marulang tahun bani panorangon atau mingguan tongon Tuhan yang dosa nami sedia hulupi-lupemu tongon Bapa masih tetap masa-masa sedia berbahagia bani masa ulang tahun ni sedia ase hamba tongon Bapa na memberkati mamasu-masu sedia bani ganjang ni umur hasehaton ke depan janah bani karya-karya kehidupan ni sedia petongon Bapa semakin ramotokon ham ase tambah malas ur ni sedia tongon Tuhan sonai homa Bapa bani pemuda-pemudi nami bani segala horja pakon parsikolahan hubani sedia nomor horja ajar hokam bani sedia tongon Tuhan ase hargahon parhorjaan ni halani haganupanin Bapa hitemudo parpasu-pasu bani sedia tongon Bapa bani horja na iberi hamba di sedia
Beriham tongon Bapa semangat hubani sedia. Beriham biar mengidah humbamu tongon Tuhan. Alain humbamu do pasu-pasu injalo sedia. Aseboit semakin bertanggung jawab sedia. Ibagas melaksanakan perhorjaan ni, tempat horjaan ni menjadi lebih baik. Surai doma Bapa bani namar sikolah dape. Tuhan cukup-cukup nama ganupan Bapa ari lepas hari. Haganupan segala haperluan ni sedia. Janah berham semangat hubani sedia haganupan nomor sekolah tongon Tuhan. Asiboi tanggung jawab sedia tongon persekolahan ni. Janah dapat oleh bani panorang ni boy sedia tongon Bapa menyelesaikan pendidikan in. Persekolahan ni sedia ibagas na sediar. Janah hamalason bani urni sedia. Janah hamuliaon main bani goranmu. Sunai do tongon Tuhan itong nami do jumatmu na marsi bere-bere tongon Bapa ku rumahmu. Tuhan bata Bapa nami takas lidah kam Bapa uhur pakon pikiran nami. Sanggah nami marsi bere-bere rumahmu tongon Tuhan. In manaboy bere hanami tongon Bapa. Impe mangelek hanami hulobe-lobemu tongon Tuhan. Saya patambah ko kam mamalas niyo hur pasu-pasu bendami na marsi bere-bere rumahmu tongon Tuhan. Asi tambil ojur hanami. Ibagas namar si bere-bere ke depan hurumahmu tongon Tuhan. Tambah kokam benami pasu-pasu. Sonai humaha sehaton malas niuhur tongon Bapa ibani aganupan pargoluhan nami. Tuhan bata Bapa nami tongkona nami dohuma bangsa pakon negara nami Bapa. Ibu bana nami hulobe-lobemu na takas dibutuh kam. Negara nami sedang memasuki tahun politik domuma ibani. Nasihol hanami melaksanakan pemilihan presiden pakon wakil presiden sunai homa Bapa perwakilan nami di tingkat pusat ATP daerah tongon Tuhan nai bata Bapa nami isarahon hanami doha ganupan Bapa bangsa pakon negara nami on holobe-lobemu asih hadamion na humbamu matongon Bapa nadong inegara namion boy hargahon hanami pasu-pasu kemerdekaan nai bereham Bapa hubenami. Terima kasih mabamu tongon Tuhan. Hama naman ramotkon na menjagai negara nami ontongon Tuhan. Hubani pimpinan ni negara nami, pimpinan tertinggi, pakon terendah di negeri nami on, na selalu dosedia tongon Bapa berupaya untuk membain lebih sejahtera nami bangsa pakon rakyat ni negara nami Indonesia ontongon Tuhan. Beri hama Bapa perbino Tuhan, habisukon hasabaron hubani sedia ganupan, asimarhiteon hapintaron na humbamu, boy Bapa ilaksanaon sedia niat baik na domadong biani pikiran ni sedia untuk pasadahon meningkatkan kesejahteraan ni bangsa pakon negara nami on. Tuhan bata Bapa nami siol ma nami Bapa holi lau manangar hatamu homa marhiti ambilan ni beban juak-juakmu pendeta di dironi purba Bapa bain hama uhur nami tongon Bapa uhur na lambutan tempat inganan ni hatamu Bapa. Aseboy matongan iterima hanami hatamu tongon Tuhan si bonon nami mulak dopko si ibadahon jana ibu hakon hanami main Bapa bani perguluan nami bani partondion nami on ma Bapa tonggo malas ni hur nami elek-elek nami hubamu ipadas hanami mon haganupan Bapa hulobe-lobemu ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Idilo Tuhan nai bata dohita lau manjalo hatani ase jalo hitam hatani in marhita naman doding hita humbani haleluya nomor 456 bait sada pokon ni bait dulu. Idilo Tuhan nai batata maganu kuriani ase manjalo aluahon nabino bagi Kristus tangingon manilo-diloni pateleng hamna pinggolmu
Damai ni nebata na mangatasi haganupan paruhuran. Inma manramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus. Amen. Diar hubata ganupan, Bapak Inang agi nama poso, buka hitama bibelta, hata ni bata na undos bata, bani minggu khusus sadarion, ibuat may humbani Roma bindu 10 sada. Mamuka humbani ayat sada das kubani ayat 2a, yuduti huma hubani ayat 20 sia, das kubani ayat 32. Rom bindu 10 sada ayat sada das kubani 2, yuduti bani ayat 20 sia das kubani ayat 32. Ibasona nami mahubat taganupan. Parikirik na siya may bagasur na siya, sonon may sobut. Otik tumangdo Jahudi na persaya ay majudul perikop ni. Ase husukun ma ay nayambukun na ibatado bangsani sengsonay ay halak Israel do agiahu kumbani ginopar ni si Abraham marga Benjamin seng yambukon na ibata bangsani nadop tinandani hinan. Ayat 20 siya. Ay seng ongga manosal na ibata pasal si bere-bere ni apa pandiloon ni. Ay hinan seng si balosi na ibata na siyam. Tapi sonari jupahan idop ni uhurdo halani na soporsaya ay si dia. Sonay si dia sonari seng pambalosi gabi dapotan hidup niuhur na siyam. Ase jupahan hidup niuhur homa si dia. Ay dumma yundus kun na ibata haganup hubani uhur na so mambalosi. Ase hidupan ni use haganup. Ay ma das ni. Horas ubat haganupan. Bapak Inang sadarion kunay dumay da kita, masuk kita hubani minggu sahabat khusus. Ay mahubani ng nababalu, namatuan na tading metik pakon na di pabil. Tapi namin siyol mangarakon hita hubat taganupan halani minggu sahabat doon. Sukun hita manulubi na samping kiri kananta, sahabat mo daw, ay dugi. Nah do. Sahabatmu dua ay dugi kan? Dua si bersisukunan. Alay ni lang jelas do ma sahabat ni nihita kan apa ni samping tepe lang sahabat. Sahabat do kanay ganupan. Sahabat do malas u. Diar bapay nang kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Itangtang do hita bani panorangon, bani topik mingguan te sobut iha malas kon bangsa-bangsa do halayakon ni bata. Mapardumuan maay hubani minggu sahabat. Nahado tangon na mabalu na matuan na tading metek pakon na di pabel, sihol makamalas kon halayakon ni nebata do hubani hajong-jongan ni sidia bani panorangon. Kanitangtang hita bani panorangon. Topik ta iha malas kon bangsa-bangsa do. Nahado tangon hitala humakamalas kon hajong-jongat bani panorangon yang penuh dengan atau na pergumulan maay parutulon pe ay na pe ay laho makamalas kon haganupan halayakon ni naibata. Hita haganupan bagas do tangon habayakon hapentaron apa habotohon ni bata jana langtar pareksa uhum ni naibata. Begitu sulitnya kita memahami dan mengetahui akan rancangan Tuhan di bagas gulu taon inang Bapak. Mungkin sonari kita adong nama balu, adu tungon rancangan ini bata banget. Diriku masih boleh sonon au. Nah tading metek apa rencana itu? Begitu sulit kita memahami itu. Tapi hanami siol mengarakun hita untuk kembali sejenak melihat ambilatta bani minggu nasalpu, ahadu gembilatta minggu nasalpu. Tentang
si Potifar, anggo Potifar bani mingguan ita tene. Yusuf. Oh, termasuk ke si Yusuf. Anggo ipardiaton hita humbani golu ni si Yusuf ketika Yusuf menjadi anak kesayangan. Wah, anak kesayangan. Adong itu anak kesayangan. Anak kesayangan malas niuhur dona tak pusok niuhur. Malas niuhur do kan. Berkat atau kutuk? Berkat. Ay manini hita. Anggo hubani si Yusuf berkat atau kutuk? Halanya anak kesayangan do iya gabe. Iya, gabe terjual lu saya. Anggolang anak kesayangan hinaan si Yusuf, lang kesayangan di bapak ini mungkin sana ni apa patur mahujin ini do kan. Tidak ada niat untuk menjual. Adong sanina berkat atau kutuk? Kalau berani kita merbalos kan? Halanya dong sanina ani justru sanina ni ada na. Anggolang do kinasan ni kan salah sih mah. Terjual si Yusuf. Kalau kita pandang ini berkat atau kutuk? Jadi berkat do. Anggo naik siap mah kita terjual. Dalan ni menjadi berkat. Halan ko si terjual iya das yahu humasir. Gabi pasu-pasu ya hubani si Potifar lang gabi pasu-pasu ya dato kindasa. Dap ko si ay rusak mapikiran ni si istri ni si Potifar nelegan may tahihon lang ay do. Apa niyan dos kon si Potifar artakon da sadana hondos kon bam ni. Makani Joseph makatahon, Yusuf makatahon lang di da pa rin ang ombuyon dos kon ham. Kubaku kan ano nini, agi basta ita sa turusnya, lang di utay dani ni. Pita na. Nah, ketika dia juga dipitnah berkata tuh, sonai mah terus guluni. Das kubani di penjara, holi ia di penjara bertemu dengan halak ni si Firaun dan di dalam pajuk papakon Firaun dan pada akhirnya dia menjadi raja kedua di. Nah, ipar dia ton hita makisanyon memang lantar Rusia ni debatah bani gulu tahun. Begitu sulitnya kita memahami akan rencana Tuhan di bagas geluta. Mungkin sonari kita maka tahun au pudas dau tading metek nini hita. Ulang-ulang anggo tading metek kita bisa sampai detik ini. Au pudas dua mabalu, au sonon dua kita akan katakan tidak akan mampu kita maka tahun. Tidak akan mampu kita mengambil kesimpulan itu ngadalan. Duk si salo sepe rumah ai jadi baru pe boy hita mengaku jenges do rumahon bah. Anggo membangun depe lapi totu lang na do. Begitulah perjalanan kehidupan kita. Begitu sulit kita memahami sonari. Nah, si Barsonai do HP ini bangsa Israel. Bani zaman perjanjian baru Aima Yahudi. Mereka juga begitu sulit memahami. Nah, do tongon naibataon pataridakon holong ni kuban nami. Isobo doha nami sebagai bangsa pilihan. Kan on mewakili pertanyaan ayat sada kan? Ay nanyambukon na ibatado bangsa ni masih dong tubuh suku-sukun sonon. Na ibatado mamanotap kon bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Tapi pilihan si dia tapi bahak dotong na mangengkar. Justru otik tumangdo Yahudi na seharusnya ang godong maipili na terpilihon. Si jengesan mana minon kan makorja mahulia gadupan non. Hari Minggu duge pemilihan tenai Bapak Wakil Perangger nami kan. Wah, hari Minggu pemilihan. Taridah mahulia na terpilihon ulang gabi sonon. Bahat na terpilih tapi utik na makorja. Ay bahay do ida. Bahat do halak bangsa Israel na ipinilih na ibata banyak. Tapi otik tumang do na persaya. Nah, ipondos mereka bertanya. Ikait konsidia bani zaman perjanjian baru, halani bani zaman perjanjian baru domba ipondos susidia pasal kehadiran Kristus sebagai juru selamat. Zaman perjanjian lama, asiboy hita malua maningon nama kerjahon, titah dong. Marala maon bani sidia, anggosonay. Nah, hama bangsa na pinilih niyay, namago nalang holong behur ni mangida ay, ase menyebar hagadupan. Jadi mungkin banyak pertanyaan
itonga-tonga ni halak Yahudi bani panorangai, terkhusus mereka mempertanyakan, menolak juga kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai juru selamat. Halani ihop kop sidia do betul hukum Taurat ai do naboi paluakun sidia. Janji Allah itu masih mereka pegang. Ijolom sidia do pada ni bata ai mulai humbani si Abram, si Ishak pakon ala Yakub. Isobut dijay. Tapi naik penaha do balos ni si Paulus pasal kesangsian ni si dia ai. Nini ma bani ayat sada ai seng sonai. Jadi gorong na manukun na mukun na batado bangsa ni seng sonai. Ang gorong ho manasangsi ho mahubata bani panorongon. Misal ni roh mainang hubata pa ay nalang holong bihur mo baku pa nini. Balos si hita ma seng sonai. Ang gunay na, hado. Paulus ay maninida. Sengso na ay nini. Bukti ni Tori maaw nini Paulus. Aw pa bangsa Israel do aw keturunan ni Benjamin do aw suku Benjamin. Hamba ni si Abraham do aw mada nama perdakdak halak Kristen. Tapi justru ijay do homa ipili ipake na ibata do homa aw. Justru bani panorangon wahab kon maluah manggolu maaw. Dia ingin mau menekankan kepada orang-orang Yahudi baik non Yahudi bahwasanya kasih Allah itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Pilihan Allah itu tidak pernah berubah. Tori maaw nini. Agi pihataw na siyam lang holongur na ibataw bani bangsa Israel halanya tetap do si lang persaya makanya Allah menolak mereka sonaha pe ajari si dia na sa tong nini. Hagaru nabiyahay paunus ko bani sidia berulang-ulang kali Nabi berbicara tetapi mereka tetap menutup hatinya. Na itolak na ibatado sidia ay nini. Ay nalang maroso binibata mangidi sidia ay nini. Nah, Paulus makatahon tori maaw nini. Lihatlah aku. Aku pedado mahorjahon na sambor tapi Allah memakai aku kembali. Jadi dia katakan sengsonai. Baru dia mengangkat kembali lagi kisah tentang Elia. Ketika Elia hasomani doma bois ayat tolu kan, ham Tuhan doma ibunuh si dia nabi-nabimu, iparreong anjap-anjapmu anjaha sahalak au mandona anjaho sakku pesiol buaton ni si dia. Tapi bani ayat opat husari hondo baku 7.000 halak na somar somba bani na bata Baal. Artinya masih ada tetap sima-sima di bangsa Israel nadok pinilih ni hinan. Kembali di dohita gabi pinilih ni bata bani panorangon nalang termasuk menombah gana-gana, menombah dirita, menombah nadong na tanahon. Allah mempersiapkan. Ibeda do panotap ku bani sidia. Tapi nae pe Bapak Inang, ketika Allah memperlihatkan kasihnya hubani bangsa Yahudi lewat kehadiran Yesus Kristus, banyak orang yang menolak, lang yakin sidia, lang terjaluni sidia. Karena yang melekat dalam pikiran mereka masih yang dulu. Ihor jaun si dia do betul ahanadop ia tahun ni bani pada nabasaya. Mereka pegang ini terus. Jadi ternyata anggo lepak kape pangarusion ta pasal na disebutkan hubata. Boy do ay berdampak bani gulu. Tahalan dong sonon Bapak Inang. Adong sada bapa martona ma iya hubani ni umbah ni. Dua ni umbah ni. Nini mahubani ni umbah ni. Anakku nahapidahay bagas guluhon bani unjolomon budo na husubut kono na pertama podahku hubam ahape na masa ulang ongga sa halipeho managi hutang hubani halak. Jangan pernah menagih utang orang lain. On mapodah di na parlobe. Baru na paduahon nahape ay anakku ulang paturut akulamu hona miles nyari secara langsung. On ma dua podah hubani nembah ni dua halak. Ahape na masa ay ulang sampai matanyari hona hubani akulamu secara langsung. Ay mapudah ni orang tua niyon. Jadi memang ijolom nyembah niyon do podah niyon. Jadi sunay maturus perdalan di guluh ni diskusi setelah 10-15 tahun rohma inang ni hubani nyembah niyon menyadari melihat kedua anaknya na menjolom podah ni orang tua niyon. Idi na mahubani niyon bah si bagalan na parlobe.
Tapi hidupnya, ihorjahon do perintah ni orang tuanya on, tapi hidupnya semakin melarat. Bahkan boy sa ganupan gayang-gayang tadi-tadi na dop iberekon ni, bapa ni hinan, ay ibere do ruko sada. Ibere do ipasirsir do ganup jualan ni bagas. Tapi sukunin ang niyay ay si boy sono na nakuni ni. Udah podan ni bapa ay do hihut kon ni. Ayahagan ni podan ni bapa mo ni kukoni ni. Pokok ni sagala dong na marutang bak kulang hutagi ni. Makani boys do ganup ni. Ay podan ni bapa maay ni. Baru ya tahun humalang boy ako na sinar. Matanyari, makanyang guhujon pebor hataw martaksi dito ngaw ni. Lang bak kudamar sepeda motor, alam niya do podan ni bapa. Isalom ni duay. Lepak dia magdalan kunay. Lang anong nalepak? Iorjahon ni duay kan? Tapi berdampak kepada kehidupannya. Siya ilaw may nang yon hubani anak na paduahon. Tapi na paduahon yon lobi do, marlipat-lipat do huma. Jupasi. Berbeda ibere sada dop ni gabetam betul. Soal talenta ay kan? Bagaimana kita mau makargahon soal talenta na binireni? Na ibata, ini anong perubahan? Isukun mahumana pa doon noon, ay anak ko nini. Luar biasa, doon nahaduboy, asiboy sa noon anak ko nini. Urjahon do po ni bapa ay, nini. Masih may sunay, nini. Iya nahibahin, nini. Pokoknya na marutang ba nilang? Langitagi, baruh mana na po doon. Ang guwaw lang sunay, makini, nini. Nahado pa. Iraya do sunay? Ubagas niya ay piyay, makini, nini. Oh, mamakin. Ang gawalang sunay maknini. Aulang huberi halap manginjam hubak ko nini. Tapi ang godong halak na mamorluhon lang hupapinjam kon. Tapi hurupi na boy tarurupiaw. Nah, itu tungon ba? Artinya lang hupaginjam kon duit ko ba ni halak. Tapi memang na boy tarurupiaw. Hurupi, iya pelang tarutang baku, artinya hanami hubungan Nabi semakin satabi hubata ganupan bapenang. Karena kebutuhan kita bani panarongon halani hutang pe keluarga pe boy do gabe masih. Nini hurtala hobang hurupi do hape marhubungan pelang boy be. Tertelepon bilang be. Hape lang law managihay na mindiri. Manukun kabar ni do, ay pelang yakat be. Halanya lepak do ma berarti hut kon mo ulang ipautang kon tapi berekon malah. Jadi nguropi oleh hubungan Syam, berekon na Syam mahuli. Bapak na. Ay manini. Aku membantu. Napaduahon na si bulang ho na milis nyari ko nini. Rohman yung banay magkatahon. Ujolom dito nga idama nini. Halilaw pe ahu pakurjaon pay ma rohdo matanyari. Diyan mulak piyaw hapak korjaan, dap ko si Bonomdo ma, artinya na ay mamakorjaw tambah dusen ha. Mungkin ang guabang mungkin jam 11, 20, pero jam 10 nini kan. Mabiyar maho na milas, naik taksi ma, bois mah ganu. Artinya tergantung cara pandang kita na iba tapi do maipaundos kubata sonari haluahunay. Nah, aduh hita sunari makargahon, memakai, mengartikan oni bagas goluta. Halak jauh di pebani penorang ay mereka merasa hanami kan bangsa pilihan dua nami. Sudah otomatis karena malu alang palong pe Yesus Kristus do malu karena kami bangsa pilihan. Langi di si dia sang gadong ge jenderal anak ni jenderal i lo memarkirhon mobil ni ibere ni par 100 ribuan roh ahay lagi beri udah pegang aja nih ini kan nggodong anak di jenderal ke gua memarkir jadi roh partung parkir bere 100 ribu bam malahin balik ini HP Roma jenderal anak di jenderal no kena memberekon 100 ribu Roma jenderal kebetulan roh kujai roh tung parkirai buat terlau kusi bere 100 ribu sini nih kok gitu pak nih kan anak bapak kemarin dikasih 100 ribu, nggak diminta kembaliannya nih. Iya kau nggak tahu dia anak jenderal, aku anak petani ini. Iya anak ini percuma-cuma dia. Elang anak ini jenderal,
Jadi lang halani halak Yahudi Bapak inang ase malua. Langai. Tapi sena percaya do. Jadi Kristus do memang ay menetapkan kondisi Paulus. Ase ulang na siyam marhoga-hoga merasa bangga dengan diri kalian sebagai orang jauh di aup yang gulobi suku na budarhon mungkin bata darokon gumar daro si malungun kan sunay do. Gue saya darokon pandita de daro si malungun mon ni. Tapi gue suku na si malungun mangihop mahita ni. Nah mahita ganupan. Isu kuno bata bani panorangon ternyata keselamatan itu bukan memang ketika diberikan secara universal, tapi lang halani halak Yahudi, halak nilaganon hiton hujab yang gunay. Ay menetapkan kondisi Paulus. Maka isobut maay hubani ayat 20 sia das kubani ayat 32. Ay hinan seng ibalosi na ibatana siyam. Ay hinan seng si balosi. Tapi sonari jupahan hidup ni hurdo halani naso. Nah hado tongon halani naso persaya ay si dia gabida potan hita. Nah hado mangarusi ay. Halani langi horjahon hita na. Ay hinan ayat 30 pe. Ay hinan ayat 30 pe. Seng sonay masih dia sonari seng pambalosi. Gabida poton hidup niuhur na siyam. Asa jupahan hidup niuhur homa si dia. Ang gaw mengkali-kalunon hirera sonon Bapak Enang. Ang gaw marpoli doa. Ilang anong hobi na marpoli John? Anong? Ako termasuk hobi. Tapi long talang kwarus itong. Jadi ang gaw marpoli ay ang gaw service maay lang masuk bulan yun. Natambah poin ni Jado. Hape ni Jado lang marhuwa pilang. Noon na sabi sonon. Tapi tambah poin ni. Na isa nung marpala-pala, lepa tong, lang tarpukul nitong. Natamba poin? Halo pa hape sonay, sampai game. Sampai game dong namo nang asipel lang dong sada na masuk. Pasti nay makan. Jadi aw mangida teks taon sonay, artinya bangsa Israel bani panorangay madabu bani dosa, dup ko si ay maase palaro Tuhan Yesus laho. Anggo pala hinan humado mau pilih, na siya man na maluhay, da do mabujur-bujur si dagadupan hitaw kujabe. Ketika bangsa pilihan Allah itu berjalan dalam memang agak unik bani panorama makanya usobut payah do mangarusi anggo pakai pikiran bagaimana Allah mau merancang kehidupan kita manusia. Memang gabi isobut doai bahwasanya di dalam kelemahan jupaau hagogohon ni kan. Justru halani pelanggaran ni si dia dunia menjadi mendapat halani kekurangan di sini hinan hita pega beda potan badi panorangon. Inor nabi bani minggu sahabaton inang bapa ketika ada juga orang yang masih menyaksikan. Nah ada tongon Kristus sudah si paluah baku. Si berjama sonari Kristus saya masih bekerja di dalam kehidupanku dalam situasiku saat on. Tapi dok kenai doma lang pali pagancang kita be doma mengaku hita sahabat do hita ganupan. Sahabat do, ulang ijon sahabat igreja dong Tuhan mulak kenjokin nari lang adong be sahabat tayo dah. Iparkirlah tumang kita motor nisim no kena ijon parkir pelang lang adong sahabat tayo be mago mahulungan. Sebagai sahabat ni dibanding teks taon ternyata kita harus mampu menjadi sahabat berarti asiboy mardai idaihon haganupan halak bangsa-bangsa halayakon ni bata sirsir mahumahita ipake ni bata lahu pagajangkon halayakonay. Hita manay pake ba ni panorangon. Lang mitorok ko manay bata hujon sonari mangapohi mapergogohi hita manay pake na bata na lahu pagajangkon tangan. Napaduahon hita ganupan na kanay to na ni pimpinan sinudeta. Bani minggu ku sahabat ku son pehoma ang gumarmalas ni urham dingat kam mahasaman muna na madoyuk na tading metik. Jadi ijon mahoma bahkan ibagas ruji-ruji penokanayai lang persembahan mo na bukan ibadahmu yang kusukai tapi naho manadikun hajaton mo rosi masarion halak na tading jadi taridah ma aplikasi marbuah ma ibadah taon marbuah ma parmingguan taon ninang bapa sarihi tahubani asomanta lang sangga tertawa hitarup sangga tarilu hadir do memang hita, tapi ija itu mang mago mau siya ganupan. Tapi John ipaingat,
ketika memang orang masih sangsi dengan keberadaan Kristus di dalam dirinya, maka buktikan itu dalam diri kita supaya haganupan halak boy mandayun o ay do tongon ba makorja do sa tabi bata ganupan ba penang hubani halak na mabalu do boy ididak kanami Tuhan itu juga luar biasa. Hubani halak na teding maetek do mahita boy marlajar Allah itu ada. Ay duda. Kita lihatlah perjalanan kehidupannya. Luar biasa du Tuhan ay ba. Makop pergulan. Kalau memang semua ada semua, bagaimana kita mau melihat? Justru ay managinoran hidup ni Jadi lang halani hita, lang halani dong nabata, lang halani boy hita. Tapi memang ay managinoran hidup ni uhur do hape nahubata bani panorang. Jadi halani ay undus mahataon hubata ganupan inang bapa. Tongon-tongon gabi sahabat mahita, songon pengakuan tayo. Ang godong halak na makataon ay sahabat mo daw, yakinkan mereka. Kita yakinkan dia juga bahwa kita adalah sahabatnya. Marhitiyo naha, hadir matongon hita, manise, lang pita pamangan taon. Tapi sama-sama mahita marsipasingatan, domuhubani, asiboy ganup, mandayhon, halayakon ni naibata. Martonggo mahita. Tuhan naibata, Bapa namin ay surga. Tongon Bapa marguguh dyan na markuasa doham. Langadong nabuhi mangambati kuasa mo itong atongan ni duniaon. Bahkan jalan Tuhan jauh melebihi daripada rancangan kami. Bapa, gatiduhan kami homa lang mangarusi pasal Rusia kehidupan. Ketika Tuhan izinkan kami juga ditinggalkan oleh orang yang kami kasihi. Orang tua nami, bapa, inang, nyombah. Bahkan dengan keberadaan kami, iberiham umur na genjang homa hubani panoranghon. Manghelkan nami hubamu bapa songon pengakuan ni piga-piga hasoman nami. Mereka terus berbuah, agepe sahalaksi. Agepe do mamatua akan terus memberikan warna yang indah. Domu hubani pangarusin di dia pasal ham. Halanay Bapa, ijaluhan nami matongon hatamon. Hadir mahanami gabi sahabat, tempat hasoman nalahomar turi-turian, memberikan guguh, memberikan pengharapan homa-homa di dia. Asya ulang perlu bihanami kehilangan pengharapan. Dopni ganupan hanami mandayhon hinadiar nilayakmu. Pasu-pasu hama ganupan kuryamu. Terima kasih mabamu Bapa. Mardingat doho mahanami bani panorangon. Kuryamu juga yang sedang menantikan pertolonganmu. Proses pemulihan, pertambaran, ay mahubani Bapa heksa paranginangin, inang situa Siti Norma Saragi, Bapa situa Janwiner Sinaga, inang situa Abina Boru Saragi, Bapa Paber si Marmata, sunay ke hubani inang situa Les Mariani Boru Purba, sunay ke bani Bapa Suesdin Saragi, Rosi na lang terbilangi hanami Bapa. Kuryamu yang pada saat ini benar-benar membutuhkan pertolonganmu, panisianmu. Pakai ham tongon hanami Bapa. Nalaho manisi dia. Birham panorang na jenges kuban nami ganup. Ase marsaur hanami patarida kun holong na humbamu. Ase marguguh kumasi dia Bapa. Bahkan lewat pelayanan yang sudah kami taburkan juga Bapa. Hinautik ni pe aibu memberi apo-apo. Memberi guguh paganjang kontangan mo. Halinay Bapa. Haganupan tambar na pinangan ni si dia. Gabi kesehatan maay Bapa, makorhon guguh use. Ase bangkit matongon si dia Bapa, humbani keterpurukan mungkin dalam pergumulan hati mereka yang sedang kecewa. Baik maay mungkin mereka sudah merasa lelah dengan sakit penyakit mereka. Tapi roh maham Bapa mangapohi mapergugi si dia. Ase mulak semangat ni si dia Bapa, margugu terlebih pasangapkon ham. Halnya Bapa berham guguh kesehatan ubani keluarga pe na menjaga rosina menerawat. Terima kasih mabamu Bapa on matonggalek-galek nami. Naipadas ka nami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yundes kun hita galanganta tangan hita malubi hata ni bata na gabi unjol batalo manggalang ay ma natar surat bani Psalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal niuhur bani ne bata
anjaha galarima bagah-bagahmu bani si timbulun in. Sonari onduskun hitama galangantak.
riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundos kon galanganta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami marhiti Tuhan Jesus naduk marholong niya tiban nami. Terima kasih maisombah kon hanami hubamu. Halani naduk ondos hatamuin ban nami. Gabi itandai hanami ham. Jana masuk hanami hubani harajaunmu. Anja marulih bani haguluhan na pinasirsirmu. Anakmu Jesus Kristus si paluah kanami. Pasu-pasu hama hatamu. Nadap ondos bani kuryamu. Parguguy ham hanami. Marhite tonduymu. Lahuman ramot kon anja makaguluk kon. Pakon pararat kon hatamuin. Asya ganup jolma mananda anja porsaya hubamu. Nasuhabilangan dobweni si bere-bere muin. Nadup ijalo hanami. Mambahin hanami marmalas niuhur sonari ilobe-lobemu. Halani ay holong maha atemu. Jalo jana pasu-pasuham magalangan namyon. Gabi galangan puji-pujian. Apa terima kasih nami hubamu. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hondoskon bani Jesus haganupan dirikon. Hamba pa namin na naguriatas sa napapasing maguran mo, sa iroh maharajaon mo, sa isaut maharoso ni urmoy nagurito nga honsongon na naguriatas. Bere hamba ba namin sa daron haguluhan nariari. Sasap hamba dosa namin songon panasap namin. Bani dosa na soman na mardusa dopak ka namin. Ulang hanami bobe ham ho parlajuan. Palwa hamba hanami kumbani pangako. Manasyam jana totap manasyam ulang bubah-ubah. Anja halam binsurung maibagas horja ni Tuhan in. Ay boto nasyam dosido nasoya halo jaw nasyam ibagas Tuhan in. Jalo hamma. Pasu-pasu na humba ni Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondang kon Tuhan na ibata mabohini hubamu. Janah mahidup mauhur ni mangidaham. Hidup pakon Tuhan na ibata mabohini hubamu. Janah pasorap madameni bani tonduymu. Amen.
matariming gumubat taganupan. Lagu yang tadi bujur detanin. Biar makin melekat pas sudah selesai. Ya, wanita seksi Bapak. Wanita seksi Bapak ya, saya ulang keluar lebih tadi. Minta waktu 15 menit untuk rapat token kita untuk persiapan pesta Bapak. Wanita seksi Bapak sulang lebih langsung toru. Tetap lebih bagus gereja. Yang merasa seksi Bapak, halo.
Humbani hita sektor 5 eta mangetong galangan. Sektor 5. Ya. Sektor 5 manghitung galangan.